ndabashuhuje mwongeye kwirwa n'umuhungu wanyu Karima ageze nk'ibisanzwe, tukaba tugiye kurebera hamwe amakuru ari gucicikana hano ku rubuga rwacu rwa YouTube w'icyamamare The Ben, ko Bruce Melody yamukojeje isoni aramwandagaza mu rusengero. Tubinonosere mbagezeho amakuru ukuntu byagenze byari bimeze bite, reka tubyinjiremo twitegereze. Muri kubona yuko hano bita Bruce Melody ari kuririmba cyane, uri kubona yuko bamwishimiye cyane, bari kumugaragariza urukundo, ari gukora agashya. Uri kubona yuko abantu bari gucacana bashaka kumukoraho nk'umuntu wari ugubwe aje gusenga, kandi bari kuvuga yuko aribwo bwa mbere uwo bita Bruce Melody agiye gusenga. Reka twigarukire ku ruhande rwa The Ben. Muri kubona yuko ba pasiteri bari barimo kumusengera basize umurego, ariko Bruce Melody yamwandagaje amwereka yuko ari igisimba, amwereka yuko atoroshe cyane. Ariko nubwo bimeze gutyo, boya Bruce Melody yamajije kugira hanze audio, mu kanya bagiye kugira hanze amashusho, mu kanya yuko igitaramo gitangira iraba yageze hanze kuri YouTube. Genda uyisacinge, yayikoranye ni Bruce Melody na Diamond Platnumz. Uwundi muhanzi namwibuka nawe nimwibuka ndaza kumubabwira, bayikoze yamajije kugera hanze, ibintu bimeze neza fresh. Mu kanya nyuma y'igitaramo iraba yahageze bya danje. Nkubitse utera kuri subscribe, kandi subscribe, share, comment kugira video nk'izi z'ubwo nyene zigenda zigucika. Aya makuru araherera he, biragenda gute? Ese The Ben bimeze gute? Bavuga yuko nyuma y'igitaramo iyo ndirimbo iraba yahageze, ibintu muri Beat Arena ibintu biraba bimeze nabi cyane. Haraba ari umuriro, baraba bari gutwika, bagiye gutangira umwaka bari gukubita abantu vibe, ibintu bimeze nabi cyane. Nkomeza mabwira gutera kuri subscribe hano kuri YouTube Karima Ageze Comedy. Waracishwe cyane, nje banyita Karima Ageze. Ukeneye kwamamaza ni nimero ni 0733 35 35 91 kane. Ubundi video nziza nk'izi zikazaza zibageraho gatanu ku kandi, kakwamamariza ibikorwa byawe bikagenda neza. Kora subscribe nuko bimeze inyuma y'igitaramo, inkuru yeti bageraho 5 nabyo ngo nta kintu tuzabaha. Cogere mu nkuba kakajwi nje nk'abarwarujwi n'umuhungu wanyu Karima Ageze nk'ibisanzwe, nduruka Musanze muri suka.